Ni kejikeno ngam sngau pelasu namar baya kane kalami nadu katu ka arhajar kat pra election. Arhajar kat pra election ru kejing penting kejing pensmej ana baka NPP kade kaju bat ke BJP kade kaju bat ke NPP. Dan rei ngatrai pikan mau bah hadin bala dep election hadin bala nyau ya kebut. Kabakadu kum ka parti NPP ni yo adu kat kendai televisi. Ban long emily bad hadin nangta da kejing telang bat ke bat UDP nata bat ki parti apa ke jelang ka parti NPP kayo bat sesar ban yalam ya sarkar kamangi om ka MDA1 tenang ta susu ha u arhajar artulai again mi biang kejing keno. Hei wajajit ya ka parti NPP namar ka parti NPP kadai kaban penduk jaj yangi ki Kristan kaban penduk jaj yangi ki rit paj tenara dau so bahawa dia but namar belai kine artli parti BJP kamot NPP kamot BJP kataru ka kami biang hau hajar artlai pi kine ki jingkeno tang haka for election kai kebajia arhajar artlai yo arpenusit nakakakendai pedangi poi hadu arpun riu. Kane kalong ba kipaj ba ke jelam kelai ajong ni kapau syai kedar ba kila ngia kila thaj kila jelep ye ki jingkeno ki ba klem nong rim jong ki wei ki parti le ni jong kino ki kandidat persya ye ki kandidat jong ke parti NPP. Te kata ka jia. Te menta ka ketiru hakane ka election MP arhajar arpusau bi biang ki jingkeno ki parti khamtam na ka parti kongres bat ka ba na ka parti BPP hanas ngau bahawa jit ya ka kertong jong ka parti NPP ke Dr. Amprin Lundo bakan long ke MP namar ba kan bu jingma ya kari ya ka jai penriu ya ka jelah dengan akwa ban subatai tangkawai syakit paj ba nong snong jong ka Shillong parliamentary constituency kumju ru syaka jelah mekalai barokoi katu pilamat hakijing trei jongi kum ka parti NPP banyalam yor sarkar arhajar katra hadu artulai arhajar artulai hadu kanega kelipat ka benta hangno POE bandon kata ka isu ka mangi nakliang ka parti NPP bat ke BJP ngiya trailang lani ngiya kersan kamdon kum kata ngatrai kini kiba penmi ya kane ka kentin ba ka BJP kaya kadai ke NPP kadai BJP kadai hakabedai bat ketua isu jo ke CAB kata biya kun kadai ka CA ka baniom house name arjar kat kenai ngimdai banklet udai national president jong ka parti NPP ukonrat sama bolong chief minister ubalum ubalang yakine ki parti rit baro hapo ka North Eastern State jongi bat kumju na megala banya syong banya thir banya perkat hangte ko hati hakaba khadu baro ki parti ka bakentup langwat ke kongres idon langanta ya IT au konar sama bu appointment bangin yale kum ki political parties in North East sedeli ya ke ban late submit ya memorandum bangi persya horkit hordang ban penteri kam le di ban pas ya kata ka CAB ka ba menta ki om ka CAA te kata ka de ka wei ka ba ni simkia kum ka parti ukonat sama hadin balaya dep yarai kata ubu appointment yo prime minister ba kumju yo Amit Shah honorable home minister ngilai kondu ngilai submit ke memorandum na kalian jong ke parti NPP na kalian kiwei ki regional party ki badon North Eastern State but nei tang North Eastern kiwei ki parti ki badon ha kiwei ki jelah hapo India ro ngia lumlang but anila submit yong bangi persya ya ke jing peterekam ya kene amendment bill kaba pimot panpas kata kadai kawe jadi nang ta sai sisin biang ni layalam biang hak dah hapo kejelam ukonrat sama national president no chief saja kejela wat ye kiseng bahalang jongi nang ne namekala syatei sha Amit Shah union minister ban kerpat biang ban mendai ban pentre kam ya kada CAA dan dengan CAB yang kata por hapo kejela megala jongi te hakaba khandu kai kababi ka jingmi jo kata kalong ba nakaliang jong Amit Shah nakaliang prime minister anda kipas ya kanega CAA
Akas ngi ka bakilet ban pas ya kaniga CAB ban kelas CAA kiu penrung ya iwe ikentin inline hakata ka amendment bat kata kolong ba CAA will be exempted or no shall be accepted. CAA shall be accepted from Meghalaya being the sixth schedule area. Kamu iyo kata kabamut ba ka party NPP habaki pajba jo kejela habaki pajba kiripa hapo India kidon gejinga ngiyang teli kawe pat kata kalong bangin day ban persya day ban ong tangi ke BJP kano ke parti subuh ke sensara po ka India lada kila ya kano ka bangis ngaw kabalong persya ya kaan ka kanun ya kariti ka dustur jong kano kejela kamtam kejela kabadon kiripa ban nginum ailat nginum dia num den ban yale persya ya kibakum kita kijaj bor len kijaj cing perkat jong ka sarkar India ban le ya kanunong kam hakawede batian ki kanun te hangne ka pausay kadar kumong ong di ba ka party NPP kadai ka NPP ka ba kanong rim jo ka kumong ong ipi mene ban syakri ya kerit pa yaki tribal omtang hakajalala jong hanrei hanot is batru hakeleng saudong jong karindia barokwe tenga kerpat yaki pajba no snong hakajala di pajba no snong jongka slong parliamentary what so to bakla namar kami kajing ka propaganda ka allegation kabami day tang hakapor kan ba selection sapet adin ka khat kan dai trik kita ki issue ban ong ba ka NPP ka kailang ba ka BJP kanja la kaja ko kane kalong tang ban persrutu bakla yaki bepli kinong tebut jongi hapo kajalame kala ban penting ban penspek ba ka parti NPP kaya tray senrop ban ke BJP